Menteri Ubakmi Ikatan Animal Husbandry and Veterinary Ubasan Borsulai haka katlai trik ujeliau hajar arpuar. Ulele jurip ikjingtai ikjaka syodo nak abatwa kebadan hadem tring jawai bad ula aipor lai benai ki kontraktor bagi deban sna pendapno ya kene ikjaka syodo. Hakini kejing jurip jong Ubasan Borsulai ikjaka syodo lai don lang ki he jongatan Animal Husbandry and Veterinary kinongelam jong Jantia Students Union bad ki kontraktor kebapentre ya kam. Ubasan Borsulai ulapan pau gajing benyau ya ke Chennai Abattoir Private Limited mereka company jong uba Rishan Rapsang bakim semlala bantai pendap ikene kejaka syodo haduk mentah wala kilayu pentrei yakene kam naduk kesenam arhajar khat lai. Ubasan Borsulai ulong bak sorkar kalamang nyuklur ndreu paulak tengka bansna yakene kejaka syodo bat ki kontraktor kiladat benyo kepisa kumbasan klur tengka. Hendrai kebelengo kalong baka jingtai kejaka syodo kadang long tang hendreu pau nak sispa haduk mentah. Namar gejing suki palat ban pentrei kakam bat gejing sa kongreng jong ke project. Ubasan Borsulai ulong bo ula betha ki kontraktor bagi di banwan jok office terikam jong haka khatsan terik mentah ubenai jeliu. Ban soino dak sekular bagi di ban pendap kakam baro hap olai benai. Kata daga ba aipor shibnai ya ka Abattoir Private Limited bagan pendap ikejing pendat ki kor gibor bat ban aipor arbana ya ka company uba Rishan Rapsang ban pendap ikejing tai baro bat ha katayo bakado jong nai lur kidi ban IT no ikene kejaka syodo syaka sarkar jela Uniu Menteri Sarkar ulong bakat ba kini ki kontraktor kimpatla ban sna pendap ikene kejaka syodo on syak ban plat pisa ya kabadai ban yo kabadangsa te kat kum ka jing thu jong ki officer jong ka veterinary ya kane la ai ya ka work order hajar khat ar te mentak long suppose nem kala don hapdeng tip nai ka daw ki officer kim la ban batai ba hapdeng kala don jing sange te gan sa find out ya kane na po gan sa code dia director bar ka engineering na po ki engineer jong ka veterinary silong ban tip bali ki persange kabalong solusi kaba ka skim ki apan ndala ai pat ka slem te lara ka sarkar ka kami kala ai skim kana poi pi gini gijing jia ka keleng gijia kumta te phla sothui ka don ke silendat ka ba na ki officer ke mla ban batai nga balai la sange teng kat to nestem hapdek te kana kiru kimtip te ka pelungo ka de kata dengan hapan wat jing tip te nakaliang jok silong dan kum kliat hu la laisin sausin kila pun poikot sepo silong sepo concern department ki kampoi kan kampoi sino ru ka susa kongreng kumne nakaliang ka JSU mana kan ru kilia layawan rengkat baka sinong ban pendap no kloy nere ka susa akut tengah ngawan ban jurip yaka haka bangalai i dala dia bakalong kumne te kawan haju si haju ka mga haban wan ya kadaw nomor ba ngalaong yaki di company nakaliang jong ka civil work kali ka joint venture ki thu nga nakaliang jong ba Rishan ba ibara ada Rishan Rapsang bar ka company jong ina po Chennai ki tray lang ya kani te ngawan hangne ban ong ba hapo sibnai nakaliang ka Chennai ka company hapo sibnai ki la insurance license ki genwan office jong arbaji ban sign undertaking Nomor ba ki dor bersong for how long kinchu tho asi tho ki association kinchu tho asi tho ka kut tanga tho ka kam ya te ba sulungo aru bro kata ka kam ka sage ndala ati pengawan inspection mangapan na po senai wur imana po isti ka flight yo wan lo ya peningam tip menin skim dan nong tre ka sa khong rang dala ong bon inspection mangapan kilayadon arngur laingon tu kila peniti machine kila peniti ne itai te ngala ong ya JSU baka dorbar silong bapin monitor mo pispan page ba hapo isibanai Chennai company should give us a delivery within 1 month te nakaliang jing ba Rishan Rapsang i representative jong i badan hangne ilong idon kam arbanai to July August September last week of September kini ban han obar kerang banginya inaugurate no bahkan wara inaugurate kerang bakasnong bat ki association oddo bat ka Jantia Student Union jointly kini oban yang monitor kane kerang begini oban yarap ya kinong oddo bagi nong bamdo ru mentah dengan scientific method ke mentah kini o ikado ke bakui nganganum compromise lar kimdem
hakpor ka bakila te ka undertaking tagamut ka an ka law will take its own course of action. Total amount jong project kali new krun rupulak malumalan san krun kila ada release kila ada pelat sia company jong ba arisan rapsang bat ka basa ar krur mentahi ngan pas ka ada sia director ba ladaki bambrin pelat chu siniaro kat bagi hadu bagi dalam I full kat kum ka provision jong ka DPR kin han over ka department nang bentang ji mentoi ji pajba jong ka juai bat janjel berakowe siniar ngon pelaj hadin bang ngilaya sohun then only after that we'll release the money the remaining amount is pelaj hadin.